بلز عمت سو آراج سروكه هبندية نتيبية ديمقراطية السوري وهروها النامه رهبرية مجلس سوريا ديمقراطيك مسده ام سپاسیت تدکین که تو لگل برنامه کردویزیون یا دنگ امریکایی ده سری دا مدخواست آگاهی نو جنیه رقا اشته بپرسم بری ام دست بپرسه خال تایبت لسر هرما شابا بکن چه آگاهی دسته هنه تایبت لانیه رقا سلام وريس سرچوان دست به که ام دکانم بیجن روشی سوریه گیشتی مرحله که ما چاوی هر کسی لملی رقه بالطایبات بشتی او جوین اسیتان دا چی بوی نوبری او هیزن گریدای ترکیه و نوبری رژیمه او اتفاق و هفکرین الرژیم و ترکیه بهفرا گیشتی شر ملی رژیمه لإدلب لدردوری شام وان دارا راوستی و ملی خا گیشتی دانه رقه طابي رقه برجرينجا وبويا دمج هيزن قصدي حمله خدست بكريه دخازن رقه رزگار بكن وملتي رقه بجره منطقي خا بجره باجاري خا وكم دزانن رقه منطقه تر استراتيجيه هم تروريسترا وكي داعش وهم ملتي سوريا بري دمجي يعني وكي او لسر هيزن قصدي او ذكرن بطيبات تركيا انه قصدي تانا كردن انها رقد بيلد به هيزن ديتر هيزن عرب هيزن تركمان هيزن سورياني جيشتي بهورا دخوازن رقه رزگار بكن وك ام دزانن ملتي رقه نيبيخه كشبر بيا لملي كوبانه لملي جزيره منطقه كردا بهورا انها قوتها بهيزه پر خورد و پر باش پیشکفتن انها تشد به وكم دزانين شيء بويا دمج طبقة رزقار بويا زيادة ملي رقة يعني أو سبيل الملي رقة بري خدانا طبقة ولورنها حملة دست بيدك وكم دزانين شيء حتى هفالين مي قصد دا جملي إدلبة جملي حمصة جملي حماية يعني جيشتي سوريا انها حملة باقش كرني رقش تروريست دست بيكريا وداعش وبويا دمج بر ضعيف كتي يعني پیشکتنی نه لرقه چه دبه چاوی هر کسی لملی رقه باشه روش آزادبونا رقا باندورك چرنگی لسر هرما عفرین و شابا بکه او دو دبر هناك بلکو پاراستنابان قلسه نکارن زده پیشکری بستینین و هر وها اریشن هردم بردوام من لسر وان هرمنا او یک یا دویجی سچه روشن داوی اگر هم نشاش بن اریش بردوامن هناك دخازم تو بر روشا وان دو هرمانا آگاهی بدی او باندورا رقه اگر رقه آزاد به روشا او دو هرما چاوا باش به يعني هناك دخازم بن رخيلي مرا راست او وكي ما قلتي رقه رزقار كرني خبر جرينجا وشافين هركس لرقه بطيبات وكي ما قلتي تركيا والرجيم هردو طرف أبويا شصل نكون بون جندك يجملي رقي رزقار بكن وتركيا الكاريخ دعم خجشتي لهزن نيزيكي داعش شر كرداد كرن يعني باوري ملتي سوريا بتركيا نما دكانه بن تشتكي قال سوريا يعني سركفتن تشيبه وملات هركس ربو زانبه يعني تركيا تروجي ناخذه ملت سوريا لهف بك وتروريست سوريا دركبه او جري رقه عاجزبونه جمله تركيا برقه وادنيره بارچه عرض ويا ملت سوريا هفتشته قبول ناكه ريجيم شي عيني وقت دا لهفكر بتركيا را شر نابري وانادا يعني هيزن جريداي تركيا وريجيمه راوستي ملي خدانه رقه او رژیما ابویا 5 سال تروجی مدید هیزن خبر به رقه چو وقتی قصد حمله رقه اعلان کرد و ملت رقه چکی خراکر دخوازه باجاری خا باقش بکش تروریسته مدید چوا رژیمشی قوت خا و بآلیکاری پر هیزن ببوارا دا يعمل لي رقه طبي يعني خلق رقه قبل ناك
او دستن دیتر درباسی رقبه و رقبه امباورن دمی نزیک دا و ور رزگار کرن لملی شاب و عفرین ور ضعیفونک او وکی ام دزانه رژیم و ترکیه دیسا لحف کرنه او ضعیفونی الوامله ایریش بردوام به بخوازن قصد حمله رقبه بسکنینه و زیدتر چاوی خل ملی عفرین و شابه طبعا امواك دزانن هيزن مي لعفرين وشابه بخورتن هبويا زيدتري هيفك يريش هر روج لوان دراه يعني بالطيبات من الشعبة ولملي ادلبشي او جبهة النصر يريش كالعفرين وكان دزانن دستي ديسا امبيجن دستي الريجيم او دستي تركيا اللي تشتغل يعني ريكن نابري عفرين وحلب هاتا خود كرن ريكن نابري الشعبة ومنبجة هاتا خود كرن ام دبيننا يعني او دخازن زيدتر او ايريش اللي ملي شابه وعفرين بهيلن قصد حمله رقه بسكنه طبي حمله رقه نانا سكناندن وملتي ماشي اللي ملي شابه برخدده وهيز المي ودرك ارتيشا شورشجار يا باقي الملي عفرين برسيفي برخوش وبرسيفي جران دانا او كسن تيروريست باشه برزالج gelek caran bazı herme şaba dikin. Az dixwazim tu bu temaşavalin dengê Amerîka. Sînorên ve herêmê biçek ron bikî. Dema mirov tu dibêjî herme şaba. Kîjan bajar û bajarokên giring nav dane. Sînora ve çi ye? وقتی ام بیژن شعبه عینی وقت دا ام دکارم بیژن حلب و گنداری حلب. حلب نه هر کس لسوریا وقتی بیژه حلب الشعبه. يعني او گندوارن گریدای حلب باکوری حلب هنا منطقة رجهالات حلب وروج أباي حلب أف منطقة هرما نوبري عفرين ومن بيجن حتى كوبا نشيم تكونن بيجن أف منطقة جيرات تانا شهر أف منطقة وكم تزانن داعش حجي كانت رجيم التركي أو مرتالا فرات درباسي جرابلس كون ونها وكم تزانن لمارع عزاز أف ناحينا أف منطقة شيء لدست أو تشتين قريداي تركيا لوان درارة إيريشي أو منطقة هاتنا رزقار كرن وكي ترفعت أحرس وفرنايا فافين أو جندن قريداي وباجارانا زيدتري حفتي جند هاتي رزقار كرن حتى سينوري عفرين النيفي باجارن او گندی گریدای شعب هاتی رزگار کرنه جملی قصدی ارتیشا شورشگر و هنگ گروپ دیتر بین سیوان قصدی هاتی رزگار کرن و هنگ منطقه وک مارعا عزازا بابا جرابلسه بین کنترول هیزن گریدای ترکیه وک امتزانشی ترکیه لواندارا دبینه او منطقه گویا گریدای خا ملت كرد جوان دارا درخست نج ملت عرب شي درخست او تغيير ديموغرافي يعني او ملت ملي الشعب ملي حمص وملي ادلبه وملي شامه او اتفاق نوبر ريجيم وتركيا معارضه كواليسيون شامه حمصه جوا منطقه جشتي درخست انين كرنا جند كردا وجند عربه باكوري شهبه زيدتري شيس جند هاتا طالب كرن ترکیه دست دینان دست رژیم برچاو نگرد رژیم دست خجی کشاند حتی نها روس و ملی تانه دیتن از باورم روس گرگه گرانی بدن وی ملی ترک تدخلی و منطقانه به و ایریشی وان درانه به زیدتر شیز گندن کوری شعبه هاتنا طالان كرن زيدتري 200,000 كاس كوچبر بالملي عفرين منك دخازم تو بكني ربش ادلب جمرا شروع بكجبر كو اريش نسل عفرينه براني لادلب تلوج نصرة خورتا بعيني وقتها بإريش تركارا إريش أو شتين جبهة النصرة أحرار الشام الملي إدلبة لسر عفرين تام وعيني وقتها للشعبة هريم الشعبة إيريش أو شتين قريداي تركيشي بروجانا يعني وكم دزانن بري دروجا إيريشن برجران لجندي تلمضيق كرن هناك جهات أجرتن ديسا أرتيشا شورشجر وجروبين قريداي قصدي هفالما ديسا باقش كرن أو درخستن سيفيلين ملي شعبة
زيادة تريوانا بري خدانا عفرين عيني وقدا إيريش جبهة النصرة لسر عفرين شهية يعني وكيم دزانن إيريش نجران الواندراها يعني تابي أو هيزن يبقى هيزن جريداي قصدي برخددن وبرسيبي وان چتايا دكن باشه برز araç persavın dawiş ebe. Ji bo rewşa sivîlên ku nihala hereme şebana ji gunda hatine li kampa kom bûne hûn wekî helbendiya Netewîya Demokratîk ya Sûriyê yan jî wekî Meclisa Sûriya Demokratîk hûn çi dikin taybetî saziyên navnetewî netewên yekbûyî li aliyê en îsa kampek vekiriye alîkarî dide penaberên ji Reqa li heman alîkarî ji gelê şehbara ji tê yan rewşa wan sivîla çi ye ام دکانم بیجن لملی عفرین و شعبه توشتک در باسی وملی نابه عینی وقت دا هنگ اوی منظمه گریدای سبیلا دخوازن لسر عفرین و شعبه راجع ادلی بوارن عفرین و شعبه در باس بکن هرن من بجه آلیکاری بده عینی و منظمه آلیکاری نادر نه عفرین و نه شعبه اما دزانن او سیاستک لطایبت ملی رژیم و ملی ترکان ناخوازن هر دو حریم تدا شر راوسته ناخوازن سویل وگرنه گندواری خواه وگرن مالی خواه یعنی وقتی ضغطه کی پرگران لوان هر دو حریما چه دبه دیسا ام دبیجن باوری ما به ملت ما هي باوری ما به حیز ما هي با خدانی که پرمزن لوان دارا چه دبه برسیبنه باش تانا داين او جروب الجريداي تركيا او جبهه النصر ملي ادلبه وملتي ما لوان دارا سبيل زيادتري اموات دزانن زيادتري 400,000 سبيل نها اللي عفرين دا بيجيبونا وزيادتري 100,000 كشي هاتنا ملي شعبا وكم دزان روشي سبيلا نبر باشاني عيني وقت دا او سبيلنا ناخازن گندواري خبردن با خداني گشي بمزن بآليكاري هيزن لوان دارا برسيف ددن وان چتاين گريداي تركيا برسیفی وانا هاو لگندوار خمانه بر خدانی که پرمزن بگلی خرادکن و عینی وقت چاوی وان لرقه پیشکتنی رقه اكيد سديسات پیشکتنی لملی حریم شعبه و عفری و او گرانی زیادتر لملی ترکیه الفهردي هرما ام دزانن اردوغان ناخذ پیشکتن لملی رقه چه دبه و عینی وقت ضغطگی حرمی عفرین و شعبه چه دیگه باشه برز آراج امپرس پاسیت دیگه جبوان نرخاندین تا گلکس پاس